Včera u Dome kultúry u Ruským Kerestúre otrimána druhá časť manifestácií Kostelníkova ješeň, na ktorej predstavení 6 nových knížky za odrosnutých, Trísky z veľkej duši Juliana Tamáša, Človek i švet Havríla Kostelníka, Úrovni svidomosti Slávka Vinája, s vidlami doší Slávka Romana Rondu, Christiánsky kalendár za 2021 rok i treći tom knižky Bačvansko-srímski rusnáci doma i u Švéce Mirona Žiroša. U tým roku sme povedzme nemali edíciu perša knižka, ale nárok budeme mať. Ale sme na radosť našich dzecoch i rodičoch, mladých, baboch i džidoch mali 5 knižky za djeci. Co naspravdi vynimok i krašnje. Ja okreme preto zadovoljni. Co što dotika tej druge fajti literaturi, máme beletristiki, 3 knjižky z beletristiki, máme jednu istorijnu knjižku, odnosno 2 istorijne knjižky, máme jednu Kostelníka filozofija i sociologija, takže sme pokryli menej vecej všetko, co potrebné pokryť. I ja vyražujem jedno zadovoljstvo, že sme še narobili u tým roku. Baš sme še narobili. 27. kultúrna manifestácia Kostelníkova ješeň bude zakončená dneška so sprikazovaním filma Odňovky na 19 hodín na Makovým YouTube kanálu.